bine ehuru ya protecting against ntwenda kureba nk'isingiro bine bakuprotectinga turargarye byo naja kutugambire nkurakurana yisingiro atugambire nebinte byakwetaga omukuru wihanga yanagambizo beri yanchakare abigambeho. On top of that akose no mugishogo kugira ebinde byagamba kugira nti enteko rather ekisanje kituyonto akutandika echa 2026-2030 inshonga zisingiro baziteko program ejo tokamanya nabyo bakabikoraho. Reka tukwakire umwami Aaron Turahi chairman ahawe cyange cyisingiro. Webare moderator kandi webare no kututayayira nyenda kutwara mu gishogo kusima abarebi ba Tayari West nangwana n'abakozi ba Tayari West abo kuba uguno muruntu nkugwa kashatu netayiro muri singiro kandi ahezire ne coveringa kurunji ebintu byitu na munonge bikwatiye ni singiro. So amazina ganje batakumanya nibanyeta Aaron Turahi, Aaron wa kabiri kandi nye chairman wa district eyisingiro abwemba bazarahanga ndi chairman ow'isingiro w'ikisanje cy'Kirontumara kandi arahanga yatire mu stamp ekisanje kiri kuje 2026 ashatonagumwe akaruruti inkarumu abataka bakanda bya huntine chakanasa omukaruru ka primaries na ka gender elections. So ni sima rahanga nsima abantu banje ba isingiro district local government ntakucenchora ntakushorora mudini ngo munganda mazimana mwebare okungarura mu office ahabo kunda kwanyu. Chairman twenda kutandikira ibintu byo kubandizaho umwebembezi wihanganaja umucanga cyawe izoberi mwetebekanise kumwakira muta. Yes, twine umwebembezi wihanga naza kwija kandi naza kututayira twamwetebekanisize itwe nk'abanyisingiro twamwetebekanisize rizoba bonka twose tumwetebekanisize ntumanya ngwaro na ja kwa program tukagitunga kare. So tutwire ntukimanya mobilization twiremu tutwira hagura bundi ntugambira abantu ba leaders structures ituzona nabamanyangu okitinsa president na ja kandi itwe nkisingiro itwe ntukunda president munonga nico cyo kurebera atari kuza no kuhendeka tuturukuza no kuhendeka ntumanya ngo abantu zaza kubashaha ina zihangwe president naja kushika mushayitano konkaza kubashaha ina zihangwe ekishayi cyona isingiro district headquarters ayi president ari kuza na hazako bahona hijurire cumwe hatine ho kubasa kuraba. So mbweno umuntu cyryoko orufuteka teka ngo maybe ngwiwe noja kuja za sha mukaga no tambara ninga shayitano noja kushanga otine naho kwemerera otine naho kuza mweni cyancenda wo kucera washimiye kuba nashangwa atari yo muhando rodari yo natambara. So ni nyenda kumanya sangwa itabanyisingiro ahabwe birunje president Museveni atukorire ahabwe bikuru munonge byakorira isingira hyagihiri isingiro district age bakagico harmbara umakagwe 2024 okujiha harmbara itwe nkayisingiro ubwebere gureta mbarara tukabaga n'ibintu bibiri twabagana toyirete mwe bagitakashumba endijo bagiteka omurumasha bintu byona abyihanga mwagabana toyirete byona mu mwaka gono budget ya district byo tukatunga ibintu bibiri toyirete sibiri zo konka mwe na hatinye ndakusimara hanga aza yina tabentu kigamba kusaze ngo tukabagana toyirete sibiri oreja ngubishikandi ngo manifesto ngo imwisingiro katine himuri hayibwa kumanya ngo tuyine decentralization kandi ntwiye ko budget hate yindu kumanya ngo yemerira har billion 9 na mushanju zisente za Uganda. So billion 9 na mushanju harimo izo kombeka amashomero harimo izo kombeka amarwaro harimo izo gukora ngudo harimo izo gukora entindo harimo izo kushashora abakozi harimo izo gukora aparisho modo hariheze myuga harimo sente nyingi munongo mu budget ya billion 9 na mushanju. Chairman orugambira untakucwire kare Kireme umugabo gwisingiro ntureba chairman wa NRM umwami Lieutenant Moses Mushabe jati NRM etaka kwasirebu bwebembezi bwihangeri isingiro akatara mu ruguto na rumwe rwa chorus hati muzerebere banzo tugambere enkurakurana yisingiro omuryeji emyaka 20 ya president Museveni akutebembere. Yes, njo nagambera kiri cyo kubagana toilette sibiri tutaka tunje district yisingiro tukatakumanya omushomeso mubi omushaho mubi omusinzi atakora bakaba mwehoreza isingiro. So isingiro bakambagire banka dumping area yo kufuteka y'abantu ababi kikachirinke cheneso onka hatumwe ni isingiro abakozi ntubere recruitingira ntube deployingira na yatuteganisa ntumwe panishingira. So nshinchi manyisa ngutino bushoborozi orukwemarira ahabwa NRM government habakubani ya decentralization. So nyondi ningamba decentralization policy kuyizira yatwa district twayega kwecweramu kwe planingira no kwerondera bebembezi bita biturkwenda hamwe
hamwe no kugira ki no kwe budgetingira so ebitu kubantu tukora byona tubyetera umunkora ninga tubyeyitere tubyite so President Museveni kiyizaraha urugudo okurga aharina okuza ntantamuki okuza Kikagati mazimo urugudo rukaro rubimunonga no kubaho rukarutaro konka hato urugudo rukatirwa koransi okurga harina mayirina n'urga hano za Kikagata ha boda urukugenda ha koransi kandi inunje munonga so hate kituyine no kumushaba kandi kwarije tumugengo apana president koransi kakoma Kikagate hatu ntuyena ngwerge aho mu kitindo eze omukityaza eze rugaga eze cyanyanda eze mundinzi eze ntantamuki eze rakayi erge hariya yakomere Kikagate eze hariya na munana eze ruborogota eze kafunjo yataye ntungamo dene ndijo itaje rindi rahagukeho rizeka buyanda akoba hariyo kabuyanda irrigation scheme ICRP yeza korgayo igumize metembero hira yarga ruhira eza hansi nyamuyanja ejereterwa hariya hiba kweta kaberebere aba inseto enuri kuriya higuru hiba kweta ngarama za kashumba na nakuriyo mbase camp koransi yona neza kutora yo abakuba turiyo ntupema so mbwene hati noreba ngo okwakira president umumani tukamusima ahabwe byatukorire tukamuyisibe turkwenda ngo atukorere n'ikintu kikuru munonga inshonga ya mizi isingiro district percentage ya mizi nyonta kizere na mu district itotaka tunje district tukatujya percent mwenda obuceka mwenda harigana so nyondo kuza kuje mu district nkashanga buryo buceka anana bubiri hata hindu kugambera amizi tutungire sente nyingi munonga zo gukora mizi agagara kwijambarira gakorga kagera nanaganda uko kuzombiceke bite bisingire byete amizi chairman wajereta najijwe abimpurire nabagira mbo isingiro amizi nagargo wanyu obwere bwo kuzomfezi yo kubanza mukabanja mwagahereza mbara kandi mo muryo muyakabe hata noreba ikintu abatazamanya bazosima hako ikintu utakuchimanya ngendo utakigambo because of course umuntu ubona nagambe cyakwenda konkabona bo bashikiri hati component 1 ekeriye yo kugira ngo treatment plant ayamizi gari kuza kurgar kagera na no kora main reservoir tanks empango hamwe na cyo kweta pipeline ejiri kureta mizi mbarra so nyobu wabenoreba ni intongana ninjira nto no abambara tabakutunga mizi tutakagatungire nkaba ni nyenda ngo batwereze component yitu not specifically area 1 akuba 1 tokatunga tutine 1 tokasa kutembidari ya kabiro tineri yo kubanza so nkani nyendangu ejiyabireho nito batwereze contractor witu tube sure ngo byaro rwenda na kimwe bitwino mu district byona nabiza kutunga mizi so hata hindu kugambera contractor witu bakweta dot services ariyo nakora ubuceki ihembe umbyanga byone bisingiro bona abayembande ba TV shana rugamba yana rgayo ya isingiro ugutinka umakana so kana we yari yempumishana nkaya inamisha katora nko muri isingiro shimiye kuba nareba kandi hati za pipes zere everywhere ahabeza takagire ziruno zishikaho kandi na amizi agagambaro reda bambaro bagatungire na nito biceke bindi nkakaberebere nkamasha nkakabingo town council isingiro town council mune ceke kimwe cy'isingiro no sichona ekibekera under national water and sewage corporation hamwe na umbrella already nabo baba connectingire yesterday nabo hatan batungira cyangwa amizi ubutaragarika kubura hatan bakosa amizi gakagera so hata abandi basigarize abo mbibungo abantanta mu cyabanka hihona za rugaga ntanta mu ki manyaba za ruborogota mwene seruzo rwende mwe zone zisigarire kugira ngo zona zibe connected zitunga mizi kandi kingu cyo cyagwira kuba sente zoroho na contractor na wagizereki na waro so finally no kushanga ahashonga ya mizi yitwe inkisingiro turya 100%. So twine naganda miza gebede bana batimbire bedaba mutachi bayina ka sente bamutimbira ochobotine sente government ekuteraho percentage so twine naganda mizi haga irrigation small irrigation scheme okuchere bihingo iwe orarebereho omunyisingiro arukundeba ushimiye kumanya ngo itu isingiro nensi eyitwa betakarebaga sprinkler amiza ago kuchere bihingo arigagaraga tap hati to tunjira mizi twabona nago kuchere bihingo twina abantu abahinje n'abarisa bitu abaganyirwa mu program ya small irrigation scheme hati eyindi kuteka ngo performingire jo mu assessment na performance isingiro yitu yaba number 1 omwihanga ryona hazecho naco mutacebwa isingiro kuba number 1 omwihanga ryona tukasinga ikisanja canje cyona kurgana intandika kuba chairman wa district emyaka 5 yona mbire number 1 tinka bire ho nangwa number 2 so nchinchi manyisa ngwejo performance tokagitekinga for granted era attributed NRM government tokayahora ho president Museveni so twantu mwakira itobanyisingiro banamba uko banza ntuba twine nshonga kuyaho twine obushonga bwitu buke obutu kugira ngo
president twakwakira konka ryo rugutora nagamba president twakwakira tuyinita kariyitu ndingana 81 square miles erero rohempunji so tukamushaba nka district ninyinya kumugambira nkamushaba ngo atuherezeho 3 square miles yazituhereza yazituhaje mu ihango mushana rugusho so hati izo bene twenda kumuyusya omumemo yitu ngo president okatuhereza itaka konka watwabiyo byanswa ahabo kubitaka twine bacandiko bokuba ece candiko cyageza kikaza mu bafere bari yaba investors aba cyarabo ministry manyangu investment authority mabihe byone ababo mbakuteganasa ushange ngo umuntu urkwenda kugira project yakoraho kuza kufuna clearance of ministry kandi ababa mu ministry bembe nangu betu aritaka so ito district into bakama bumufu nanyi n'umufu yakwata wakora ki awawunya so ito president atuhereze cyandiko cyito official nduza kucumushira acito official ito tubende tumanya ngo itaka sirisiko ya mayiro zituzine rero nturonde ba invest hakuba ntwenda turonde ba invest kwa industrial park akagito neza kuba iriho factories kuko muri Kinana neza kuba eminemerumo eri kushika umutwaro gumene cheka wayitegereza abastira ndo tube bakija twabore kitaka basima konka bagira ngo tubahereze ubwana nyine tutubwine abe bitoke tukafuna France arikwenda kuto factory bitoke ko isingero is a leading producer of matoke in a Trans-Saharan desert of Africa abantu kimanya no bushenye wano gamba tubushenye takoreta na nkota munarore ishatu orunaku hata abacuruhura no bakabahereza factory kagireba konka ciruhura okwezi kona tekasa collecting arori 5 konkito burizo ntusoza rore 1050 so nshinchi manyisangu itwe nito twine ki nito twine ebyo kurya nito twine ebyo kurya tushemeye kutunga factory y'ibitoke kugira ngo factory y'ibitoke yitwatunga umuntu gwitu wabutosha hamwe bakutunga mimirimo utatunge burimo na watu ari kitoke cyatundeho atakitunzireho na wagira ikindi kiyasapurayinga hwaho wa hoteli bashomesa abana babo chairman twagaraka aha mahega mushanje president Museveni agagamba manifesto isingiro ninjirambu ihigera mwendo kwa atarimwe muri district area hansharo ni mwatana na Tanzania security emerireta wawacigambireho mwine mpunji umucanga cyawaho kwebembera enshonga ya security numugirangu president akozere cyo kumara ningajiro kuyayongera manya nyine mpunji nyine settlements ibiri mu district ya Nachevare no y'urukinga impunji zo nawazigita n'imitwaro 36 abataka babagita n'imitwaro 68 noreba ngo almost ni kimwe cya kabiri so kuko uzagita abantu banje bisingirana n'impunji itubuya cross to 1 million ntubandi twenda kushika 1 million so mbwenu konkito habwo bwebembeze burungi ubwebembezo buryo mu settlement na nito mu leadership yitu office yanje ni aibeti burizo bari yamukama kurwo ruko banza kuburwa katano burizo baba impunje zikwijo mu office yanje kusorovi kutunga abahabuzi n'ubuhwezi n'abacara bataka abo kuba kugiye cyabangisiriza basebera mu office baje cyabasiza base rero bakisebera mu office bine leadership yabe ndije ya hasi hatejo nabo mbeta tusitama meza turokutwa solving shonga so isingiro generally mbikwatena na security mtwatana na Tanzania tutwine shonga ombintu bya security itwe ekikuru ito tukashimanya ngo twine kutura n'abantu abo kwantu tumanya ngo nabo na nito twagire ibizibu twahunga ntubasa kuturana nabandi nabo mbahanga gutakumanya so nico cyo kurebera umunyisingiro kwija ku protecting again okwija kusima president Museveni nabandi zariye cyako imwe abana abambara manya bakamwenje manya banka haba bandi abaza district nyingi za Kiruhura zanka yahuko imwe beta huni mboto bakumanya ikintu cyo bakwete mpunji iwo warebe mpunji ziriya ukaro umuntu isheka nyineho ba member wa parliament bakushika nka 30 nyineho ba minister 8 nyineho ba general tinko babara abarye mpunji ukaro umuntu akasigaho family yasigaho ibintu bye arahari yamazima garanga nakwataka hunga ukareba natambara amazima nuhura ni wari umuziga ojo tukonka sincere obusinge bube bukirya kandi wono nango obusinge bube butaceroho iwoterebe binde byo urukureba igozo kuze kuriya konka nyenda kubagambira ngo obusinge nyina obusinge mukuru no kitinsa president Museveni cyo kora abanyisingiro bona bagira ngo reka tugende tuze kumwakira tumwereke rukundo amanyungu tumukunda akaba no muzire witu akaba no muntu witu atwihire hari aha tuhire ntuhamanya kana hakutwara ntugira ati tuhamanya konka ombena ninga bituza kushaba harimo n'irwaro ya district kugira ngo shitwe abantu miliyoni mwe inagambira yuwarebe mbunje nkarwe kubo abantu igana bakuzarira abakazi omukwezi no shanga impunji zirinka shanjo na mukaga
abataka barbaki konka mbwenu tugezeho kustrugglinga no kumingoringa na resources zinke ezi district kutunga kugira ngo tusharinge n'abantu ba refugees ngenu tugira ngo president nabo bwayija tukamushaba irwaro rya district kandi yaruta so ntwenda kumugamba ngo yebare karuta muzeyi konka muruteko mu budget irwaro murehereze contractor batandike baryombeke ahasigara tutunjuke reke kusigara mbigambo konka muri to hate twenda gukora president karatandike narabata o memo yitu ntwenda kumwizisiye bitwamushabire kare akoba kija akusima ko ukitini sabona rebo minister wa mirama ninye naye kwatire urupapura na ishabire bintu byona kurabera umuhonarebo minister kompo muzindaro ebitwashabire byona president yabo twanka district so mwena hati ntwenda kandi ntwenda ngo hati tumwizusye ngumukama wito kwikumine obuwarga ebitwakushabire webare kubithereza konkati byakatandikire kugira ki futebwo mu nkora so twantushaba ngukora biwagiroko obitutera mu nkora kandi byona nebikwata abanyisinjiro n'ibintu byabintu bisinjiro so tinkuteka teka ngo real sincere ngo harimo kandi nyowe ekina yanjire abakundeba nkanga kugira ngo kwato muzindaro nkazagambira president okanyebwa nanka rebeka ya nanka karwana torajishire abana beye barakuri babona no echo wanje orkuche expecting ngo murinyi haciheyo birogo tindi mwebembezu nyowe canje tuhereze irwaro industrial park factory y'ebitoki twongere sente za road equipment twongere machines zo kushare nguto akuba district yitungamuhereza point yaje tegereza ni impango munonga ina magomborera 30 emerukiga na 3 naguma ebyaro rwenda na 10 so hatejo district tokagiza na zanda okampe 1 billion ukahereza neza district zinkore barubaju nazo kaza 1 billion hazo kateka ngo turanza kwiruka kiri nko kumwe wako mukome mikono namaguru ngo ayirukanga zo mu resi no ndijo waterranka wato mu 1 km kandi bakoza ku maroro mu kilometer azishatu cyamane cyo ncitwaranta asayamaka nayo ryo mu mahega mushanze president agaryo manifeste yakutamburaho itwiza kuba ntutamburaho mwaka ugurukwija abanyayuganda baba mukwasize entebe jo murundo gune ucinemo kubanganisa ati nyoto nyenda kucukakasa ntambwire teso naza karamoja tugire ikigezi ahanta hitambwire hona nabituru kureba president tubakamukunda gankato kuba mukunzire akicare nyino bwoba ntumwene chimbe ni ndebo kwa TV ubanje bundi kitaka yanga konga kurigirira firazana nabantu kwa imba promising nintekateka ngo bundi nkagire nambe shikire mazima nyenda kugamira ngo haraho umuntu loved heart urukundwa no kitinsa president Museveni nakundwa je chairman ombaga mwezi bibiri yetabanyisinjiro babeho umukuru wihanga arakushabo bushaje cencure ndijo na nakatarieba ko kubasa kubakakwe konka ninza kubanza nsime abebembezi banje ba district ahabo kuba entasima ebore yajaha nyunka chairman wa district kuba namba ukubanza okurgana intandike kisanja mpaka kisanja cyaza kwa nyina bimbe ni nkora nabo nyina kubanza kusimo kitini sabona rebo minister wa mirama abo kuba bire mukuru weka kandi yabo mukuru buzima kandi tiyakurira busha nicyo kurebera ombahabuzi bwe omukututeraho umukono omukutuganirira omukutuhabura katutereza nuho hokora ntutambura nyenda kusimba abamemba banje ba parliament tutambwira urugendo rurunje nabo nyenda kusima ba chairperson LC3 bishenteko bamagomborera abako byona nabyakorwa konke gomborera inibishamaka bakamabayo so nyenda kubasima ba chairman 30 ahabwo koraje kurunji emyanya yanyu nyenda kusima bakansara banje ba district hako babona insiba nabo umukanso kubantireho muvuyo bakantaho rwanju uburyo utinka performing reje nkiriza nsime bacyamana banje rero siwa n'ubukiko bwabo konka hohona nsima bakoze ba district civil servants bebembirwo kitini sakawo arasimwe arasorshore hati na n'umuhwezi werewo nadi kawo nabakoze be ito twino mutano gundi tokantansa na kawo mwene politician to kumtansa na civil servant no kurant performing aje nsime security committee erkwemberwo kitini sara RDC na deputy we bakoze rumurimo murunje munonga nabatambuza jembera zabo na DSO na DPC nangwa na chief magistrate okutuyamba habushuma bwente bwabwatekisheke kugira ngo umuntu bakwata taro police bond taro court bail mwana wo bantabaraza nguciye wagwisaka ngona sho umuntu bamuho bushoborozo bangwaye no bugabe kwemererwa kasyo koro ino bugabe kwemererwa kandi oriyo wibente yene mpunu yo nenta amaye kandi wabwe nco takuteka ngwaye no bugabe no kurangu yagira ki yatunge cyashemeye kuba natunga so hatebyo tukabikora kandi byashikira kandi na president yatera mu stamp so nani ngama ngunye no kusima abantabo nintekateka
ngo ni mampikire kandi manta abari yamuzamanyire ruyari so nyenda kutwara mu gishogu gutarwa butosha ukugambira ugo kiriyo ukishokire burangiti wajya tkanzo musiri wajya tereka mayingani na mugenzi wanje ngo harekesho ngo ry'abakora stayo nikigera ngo abarukweziringa twabasigamura kuki mwe niwe oreke kweziringa orahuke rahuka aha district headquarters zawe ojore bizimbe biruho ojoro w'ikinisa president kandi kwarahikeho nanda kwigura facility eyatuhire ibakweta cold chain fridge akagitwereza ne storinga omubazi gw'amatungo ogukushika miliyoni 1 okushika miliyoni 1 n'echeka kandi tweze tuzire nembuzi kusonjinje masangu ntubarira muri Tanzania tubarira muri nabandi baranwa ngo kuwa wamburize kujya ngwito turi abantu abakuturana nabandi so ntwenda president yija agigure kandi aheze kugigura twine sako y'abakozi ba district wokitinisa right honorable speaker wa parliament wokitinisa right honorable speaker Aneta Mongi naje kwigura ejo sako na wagigure kwaraheze kugigura then haroha abatwire obuyambi wokitinisa general kandoho na family yabo ubugari 15 bwo kuhereza abantu mu kongera kubayamba mu PDM no kutambuza imirimo yabo PDM witero netambaraje mwene biri abarana mushanju nyinshi akari nyabora we umurebi wa Tayari West utakatemya utakabura ninyenda yije tukitere ngo kumwana kugira ngo bacu kuba tukitere tukimareho tusheke kugira ngo president kuba rema mushomera memo tinyenda agishome neza kushomwa chairman wa inarimo kuba rema mushomera memo eyitwikiriza ino twena mbwenu arebe nabantu nimwe muciyaringe mutere ngaro twase chairman witu wa movement ahasigare kintu kikore kitambureje umuntu mukuru bamba mushaba ukamushaba je oyinoku oyine icyo kumushaba kandi kige cyamazima takabara kucikwereza ruyari konka nimango abanyisingiro muri abantu barunji muri abantu bakunda muri abantu bakurra nabeshengereza mutatushwaza nkabembezi banyu murebeke ngo mwisha kandi tugere imico mirungi izoberi nko kutushanga tugere imico mirungi ntushaba narahanga tuhensi yanungi ngakubitwe isingiro ne basakugwa konka rahanga twatwagambiri twatwaganiraho kace na nekire kintu tuzaga katuganiye natobwa mwe ntutuganira na hati nizaga manganiye na uburka dakika mwe mugambire mwibizeho chairman tujagarka tukwete president yaheza kugenda inebinje byo kwenda kushobora natwaheza kutera karuntu agarka tukwete arya 100% yo muraganize all right we bari so akaruru isingiro nyenda kugambaje kandi kibe very clear itwe nkisingiro district nkabebembeze twena nabataka tukikirizana ngo 2015 bya January twine kwereza wokitinisa president Museveni aharyoru ahabwe byatukorire buriya tukamuhacenda ni na percent konka hatu twenda kumuhereza yigana harigana kandi ito bambe tukuzibara ba presidential candidate abandi kutahamu namwe n'uwokitinisa Bobo Nakija namwe n'uwokitinisa Gendo Mugisha Muntakija nabandi bundi bazire kwija konga nabo tubategerize urukwija tumuterera ngaro konka sha yakaruru yahika umunyisingera cyera kare zaza kubashahina abayakatira mu box yayigarikire yo muka ahamira umuyari yo nakora so ito president twine shonga nawe aharyoru nigana aharigana akubantu protecting against as twine nkabanyisingiro all right ogo yabari chairman wechanga ninga district y'isingiro ryo mu district empango yariyo nakushobora ho kubetebekanisize mukuru wihanga izoberi reka twija kubantu bukwereka byo nambe ho zitu za Tayari West nyaburi yotargaho twakubantu bukusiyaho nko kubera agende okwo mucyanga echa isingiro nabandi Joshua natwijuka ugere izoba runje